Omuri ba Rubiruzi News Center webara kwa no Genomics no followinga amukutugwito gwa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram Byoona twantu Genomics no kwantu jenana niwe aruna kureriza oba nko kutubetwa bamaze kwantu kwerekaho embera nko kwebe netambara aruna kurwanya mwazo abantu koko bena ba Genomics bagamba Omugyenzi omukuru Beshorora kandi zukangu nane saheji twashira kureba ngo tumanye embera nko kweruho waha nko kwere netambara turabantu badoni biza nibisuka waha basasabwira bo abantu twakuruha batera hano yanga sikwizaha abo ensonga yo kugira ngo omuntu ogu aberari omukundu wa side yabo nkegombora ya rutoto yo eferiro cyango bwanyuma yo kureba ngo omuntu akunda environment unawa noreba hano yo kamera yana acyusamo no reba ngo nanaho twemerire aroho ekitweta ngo environment aroho ebisaka norango n'omuntu abenakunda ebyo buhangwa n'omuntu abatakwenda kusisa ebyo buhangwa kandi norango n'omuntu arinda ebyo buhangwa izuka ngo na ebyo buhangwa n'ekisisire nicyakire ekintu cyamani munonga n'omukuru Beshorora abindi munonga ukoranga twasa kwantu genda kurunje omiso no kuba tuyetegereza Isaheji arwaba rukuriya bari omurishiko baro bajenumise kuranga Entebekanisa korango bagenda omiso no kurangwa embera yasakuba neterera korango wasakwana Entebekanisa urufuko kubara rukore abarakore nubahi abarajenumise no kuranga basavinga kwakira abantu nibinje munonga buri arena jenumise no okukikiso rukiko gwe nkiya pasone Milton kandi orukiya pasone gombora yakasatu no basazo kugira ngo abe no yabakiya pasone ubwo mukoro okorangwa wasakwana gukora kurungi kandi korango wasakwana Genomics no kurebeka ngo hakiri basakubana basibara kurungi omugurusi Beshorora Beshorora nkigamongu abenahera abana bingi abataribeye abakuyingana oromoso muri Ghana okubaha sasura school fees akorango ba Genomics no kuba nibasoma bwanyuma kugira ngo nuwo muntu abenakunda ekintu cyo mugaso omunso omuntu mongo mutota somere no bari omumbera zitakucyenjeka konkati akokureba hano ya emotoka ziri yazi parkingire abantu kuriya bariyo kuriya might bageresere ekiro might yo munzu nso kwantu Genomics nso kwantu gikwereka ho mbere bo miswaho twabanza kufuna ukwikirizwa kuba erieno ekumirwe to kwikirizwa kwika wa might batabandiza bakoreza orusa enyuma waho mukireka cyaho nso kwantu gambana na cya pasone asoba tugambire urushiko koko rwatambura koko no reba hano ya emotoka zi parkingire ziniki abako abantu nibinji into expecting ngo nchaka nako baro abantu binji munonga aha abareno ba Genomics no kurebeka ngo nibizire kuserekereza omubiri gw'Omugyenzi Beshorora ukorangwa amuteka omubutura bweye oboruberera ningase obwampaka ntuza kuyawaha tugende mwanya ogubara beno basitamamo ogubatebekanisa abo kuba hanu yako kareba Yesu mwanya no muhanga kokabo kugira ngo abantu nibinja bakutegateka nabarangu ogugu mwanya tukuza kubakora noko kusamu kugenda kuriya omufamu no bareno batebekanisa kano bareno basara korangu basakwana batebekanisa zaho omukoro gwanchakare basakwana kugenda omumiso ko kutugambira yesterday na chairman tugambire ngo nibaza kubanza omuchachi baisa ibiri zakasese orunakurwanchakare orwa mukaga baisa ibiri zakasese bayiko muchachi baisa yina bawene bamarira service na kuba n'omuntu wedini kandi bayine kubana bamarabya omuchachi then bamara omukoro babiya yombere gweye baguteke waha omukoro gujibasa kubana kugenda kurunje omumiso iwane natureba Rubiruzi News Center YouTube o subscribing kandi natureba Facebook beno manyangu nshakare Byoona YouTube hamwe na Facebook nza kwantu bikora live and clear wasanga link area Facebook no typingam ikutora direct YouTube obasa kubana Genomics nano kubana ureba go mukoro nza kutandika ubiratandikire mpaka obera hendere tukoreka live kugira ngo yatabasa kwiza kunuya obase kubana Genomics nano kuba noreba omukoro ko kura beno gutambara hanuya orunakurwa nshakare nani yoko hori abari aheru side za America Abu Dhabi nkai bona wari mahanga gaheru muve mu rede kureka mu Genomics no kubana muri yo konsa kubahereza kandi kintu tokwa tuteka ambeho zitwezi za Rubiruzi News Center twaza kuba tugenda omiso aho tubase kuba tureba obareno ba Genomics no kuba nibatebekanisa kandi utakarugaho
sago kuruguru no gwai tambare ngwe kore tondo Okay, nk'uko tuba twagambire esayi turi umwanya ogutsa kugenda mu miso na no kurebeka ngu niba ugubara bene batebekanisa umukoro nk'uko wakamera nk'uko ari na genda mu miso ko nakoreka kuri yo miso bari bagenda mu miso ko rebeka ngu bari no basusa ubwo mwanya ugu hakiri orunakuru wanshakari abantu babasa kufuna icyaganya abantu babasa kufuna wo kustama amuna no kureba ngu hakiri imbere yasa kubane tambara kurunjo mu miso nana okuzika umukuru Beshorora no muntu arabire ikibera umugombora ya rutoto ainebera binji mununga kandi no muntu wabe nasara embaho no muntu wabe nagezo kubana akora project no muntu wabe ari umutunji ari umurisa kandi no muntu wa business umuntu abe nagezo mununga kureka ngu nakora ebintu binji tutakwandumanya runakuru wanchakare Yabinzi bakwana bamugambo mu speeches okorangu twabasa kwantumanya binji munonga bitinka gombora ya rutoto ene mokusasa izuka ngu omukwezi ko kubanza bakaferwa omukuru Joseph Gumisiriza ayarujero magaragensi kandi ayabera honorable kansara abo minyeto abo Rubirizi district nanobo hati ya Entebe ya Rubirizi district eyeminyeto tene muntu wena eriyawo empty kano rangu ekintu nacho kigeno misoro kureka ngo nacho nikitina nisitinesiriza naho kana rwo mu cyaro cyakanyambiriri akano rangu nano umukuru Beshorora Jonathan nawe nico cyeka icyakurugamo oturiyo tutambara no kubana ureba kuko nanaga ntumusabe nakuna environment noreba emiti zonkane zo zuri aho mwanyogo emiti zo zetorira amakageye akagateka omungeri yekibera akakoro forest ye yabweye ayinoza ayinoza bayani ayino emiti yakarutusi konka kuri makageye kuriya wakambeko akateka yengeri yekibera okorango yabasa kubana gino miso no korango umbire bwedembe yabastamere yabasa kubana teka kurungi numako kubori mu kibero stamere nono teka ebintu binji munonga kandi nono teka kurungi obongo no baburu fresh and kiriya nkoko rero nkusobora izuka ngo nkitu abarubiriza new center intwatu geno miso no kurebeka ngo intwatu geno miso no kurebeka ngo utwabasa kuba twereka ebintu binji kandi tutazirimo kwe hayo okureba ngo twabasa kuba ntwereza embera kasaramu kugira ngo tweheyo okwisyaho obuhereza nkitu nkabarubiriza new center orebeke ngo hakiri asa kubana ogera kurunjo miso nano kubana ureba ebintu binji munonga okuruga hanuya akubogo ngo muri muguti kugira ngo tubasa kwanta geno miso nano kubana twereza tubasa kwanta geno miso nano kubana tukora ebintu yamani tubasa kwanta geno miso no kurebeka ngo hakiri twabasa kuba ntwisyaho obuherezo bonani tubantu sima mwana mutfollowinga tubantu sima mwana msubscribinga tubantu sima omumbera yona okora ngo hakiri narimwe mwabasa kubana mu geno miso nano kubana mukora ekintu cyamani izukangu nkaburukiro andikira Ramadan nakando runakuru nchakare nsatyo tugeno miso kwantu koreza updates runakuru nchakare wako umukoro goza kwagora hanuya baza kumbaza kuri umukanisa hariya leta rugo umukanisa twiza hanuya tumusibore kurunta tumusedekereze tumuteko mbutura bweye uboro hanga ya mutebekanisize mpaka runakuru rwaha muheru ningasi runakuru kuzoka kurinda amazoka ko bakagira ngo amazoka ngakwagaruho na Kristiyana azoka hamwe n'abandi ndikira Ramadan kandi akamera nyinaho nimurodi sarongo takarugo